Gaan jullie some mutigense, a cha chance on give you a creation on in rutican. That you believe in something, a creation on in rutican. It's fuse mutigense a creation on in datsen be. Nach a should you creation of a hanna shin hain. Faaltje a gelan jowish, farvel misha, agus mi genum a lia geshaun làrach spiritual, an old spiritual site. Shaun làrach spiritual. Maybe you can guess where I'm going. Làrach cha animal sa haun in Alba. Agus àite, if it's a tokol keist nam haun, which raises a question in my head. A tokol keist nam haun, gach turis a hurlis me. Agus chan a keist is avish go vi kleinshin nam haun, or shishin. She house a generous a loch akumsa. Ha mi dul a hurl Tursachan Chalanais, the Callanish Standing Stones, Tursachan Chalanais. Clachan a chai a chuirtn an sheisiv fach coig míle bliana, agus a hana sinne na Stonehenge an an Sassin. In curamach an an cumach cross, in the shape of a cross, an an cumach cross, has a toes gro a cutramach mar àite uri, a place of worship. Àite uri sin cuú 2,000 bliana. Hello, Marianne. Oh, hello, Calum. How's you doing? Hug Marianne nich joil, blianichin as ciún init nan Tursachan, the Callanish Visitors Centre, init nan Tursachan, in Jeddah làrach seo. Marianne MacDonald spent many years running the Callanish Visitors Centre. Agus ha mi lán gúil ceist nó gá a chur a question or two, ceist nó gá. Tá tóra de gra ma yen sa tór hiúte mi húl seo tóra skrifig ma yen. A chan je lus ac in gu ceintig cael ceintig ma yen. Ha follisig groot a geure gant. Groot sonschen a weire glachgig. Had man Celtic cross ach a genaimschen. Charo yng nghyredjuf sy'n hyn y sio awn. Syl y fyd ciercal yn ila awn yn falach yn Aachkin as y fonia? Siantas man y hel. Hiw gyma tri ha Aachkin ila ffiw yn elan ha ciercal yn began nhw chanel yn hwafas haas tief y sialtyn ac ha ffolasach gyfrwad cwtrymach yn y dyn fa ffwrwch gynaum. Gebi co a chudiad sio yn sas, Reinete gun champist, gun phone live, lan technologisch, ach geharach, gun digger. Smörnich. I do think we take the humble compass, the mobile phone, and especially the digger for granted these days, don't you? Gun dat ach njerst boik, bodily strength, njerst boik agus eenlachgus eenshin, inventive minds, eenlachgus eenshin. Chanun go heen hukshin. In uning justse? Sean Root, is still om se klachen. Is vier hel om se klachen. In kumug, in cruas, the leinigin, their shape, their hardness, their markings. In kumug, in cruas, the leinigin. Agus mar a had, min koerstorn, the saulig leenshin fate, representing eons of time in hard sculpted form. Sy'n tiag sin, ha gach fed jyn y Tursachan mór seo iangantach awn hain. Absolutely incredible. Iangantach. A ha it a sheisiv, ha sin a smörniachig. Ska creative. Femi mi gal et ma hochgar is coit min koerst riest. Or, maar is mooi is smörnich is meer. Is aan ons luggage gach kunnen hakken. Joy, na Gàidhlig, gaan aan 3 kachels.